Good evening mga idol. I'm here again. Gabi na, time check alas 6 sa kagabion. Pasingot na mga idol. Asa ko. Hih. Nako, pandamay ni nag paris-paris naman sila ba? Oh no. Huling sulyap kay muuli na ta. Uli na ta mga idol. Lain na ilag ni way pares oy kalawg-law. So yung may goal para madali. Naimon mga idol. Naimon. Brum brum. Skr skr. Zoom zoom. Kapuya. Bisa ko init hangak nga pong gayo. So shoutout ko sa nagpicture sa ko gani ha. Boss ug madam, salamat kay ninyo ug katong bata. Salamat. Shoutout po sa nagsuga sa ko from San Jose to Proctres Barangay Gabi. Tipas padulong sa Barangay Panag. So naka scooter ang motor Maragin Max siguro to. Salamat kayo. Shout out sa team NBCC. Shout out po kay Col Ani Limbago o kay Col Jomar. Shout out po kay Boss Leandro Ganadin. Shout out kay Tio Jonax Villas, Tio Romelito Asio og si Sir Giovanni Flores. So amping tang tanan, relax na ta kay marag kapoy man. Nganon ni.